Kinong yalam jong nong tulu amatan Marmain Development Forum ha kesimpalai jong tayo. Kilala ikendo yo Menteri Ketenat Community and Rural Development UET Mondal. Bandawa ban penkai ko dan CNRD Block ha ke distrik Ribhoi. Dah ke bapia no na ke Umling Block. Ya kena ke kenhun lelam du MLA kenong po constituency ba Amiral Bonds IM ha ke bagi IT ke dorkas UET Mondal ban chim khiale me ke jingdawa ban thaw ko dan CNRD Block. Kerang bagan long kejung mentoy ya kipat bak jong negatan. Habai keren bikin dong patai kubor ucaman jong ka nongtlo matan Marmain Development Forum. Uba Arnold Sinclair ulang bako umling blok kalahap ban pej palat ars pat ligisnong berkomtala de piano sakawega blok bat berpemi thamai no yak dan blok kan pensuk shibu ni kipat bak ke basa kitan agak kaput bagajala asam. Halor kini kejeng dawa UET Mondal ulong bo sasyam kiai kini kamat bo nolet ye keren bad menteri rang ba kejela ketenat planning ba ketenat finance bad ansela panchim karai bad ulong ru ba kini kamat jeng dawa kedai ru ke bau MLA kanong po uba Meral Bonds IM ulara ban keren ha ke yang dorbar tawan kejela kadai halor kanong rimba ngikwa ban grid ban ban thau no ya ka blok hari tandan bad kumbang tip ba ka umdan de katanya pelabur bagi Islam. Kaba ketop, kabangat, ayam mata kadang don hapo jong ka umling CNRD Block. Di kumbangi tip ka umling CNRD Block hapo Ribo District dari kawin blok kablah tap hapo Ribo District. Di kibabu di kipat ba jong inan hajam dan kimat shibun jengai na kajaka na kasnom kabagi don hadu headquarters jong ka blok ti nakalang jokir ba sno giba buni isam jenge kimat jenge na beta ban poy ta jong blok ti nang ta taw nakalang jing balang kasuk kasai nadu ki ba sno ki NGOs ki senglong kami ki group baper isam jenge man poy ti nang ta taw ba ngikwa bandon no ngikentu yo soka lada long kabala ban buno lane ban aino ya kaumdan blok hangdai pomdan ti ka kane kamde isu ka isu ko betamai ha ka ban ngaliang UMA jongi iba Meral Bonds IM ha ki arsna menshwa ila ya syakmat syaprang ila ya syakmat ban budin ban krenro syaka government ya kane kapang kena ngaliang jongi ki babon ki ba hangdai ngis ngeu ngimla kelem da ai ka burom bat ngiyaro ya ka ba ilayalam nagalang jungi ngi yai support i ngi yai bot i na banta ka pa kamya jong ka thai ki jungi te nang ne syakamat ka ka ba ngi kwa ka long ba kumba i ila da budin ya kane bat ka don ru kapor ka ba nagalang ka di nagalang ka office jong ka CNRD Block na umlin la don ka jingli inspection ya ki jakar jingli wat ki jakah tai hagi snam arajaan ar ladon ka jing liwat yang Jakarta itu kalau susah pun aku tu di hadir kata hadir bangila show meeting biang ada di jing kendu bat ki rumah senong jong kiti tan barok kon bat ki sim ki longsan ki diloy jong kiti ki lai tili kirai kamu mut kanong tulu kamatan bat man kiri kirai tingila isyong ngila ya raikut bangi budin ya kan ka ik ba MLA la elam kemat berswa nginyai budin ya kan nginyai don tongkat ban i ini Christian yang ika baik kuat nak taka jumpa ba. But Meral Bonds has raised this issue in the floor of the house, and also he raised this issue with me also, and we feel also that people's demands needed to be examined properly. The thing is that the creation of block is a continuous process, and as and when government finds it fit, government has created, we have seen in the past also, and this year also we have already inaugurated one block at Ribhoi district. So let us see how things go, because we will have to take this matter with the Honorable Chief Minister and also Planning and Finance Department, and then only we will come into a conclusion.